ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Ka Grace Institution Bangalore ka College Puli Nursing ka babhatam na kabanta ki khna ka Meghalaya kala play ya ka admission minta. Hadim belasa priang haki social media halo ka jingkno belasoi usiem ka hima milim ya ka khando jong ka sankur bat khat wikur ka bahap hapo ka jingpet jong karat milim kinoy lam karat milim le kentai mardor ya ketika khubor lam ler. Habi kiran bekla pathai ku bor menteri si kharkongor ulapin pau beda ka mensi mas ngokia komu bakrau lami syakmat ben pensyai syaki khon ki hajar ya ka jingalam bakla dikat tu ka ningot ben pensong thu bakla hi khon ki hajar. Shushu menteri kharkongor le thu baya ka yo milim rim kedika nong kenti jong karat milim. Hakoi kalyang menteri MB Kharluki ubedairu usketri karat milim ula kentat mardor ya ka jingkno ban yalam bakla komto la kerpa diki bor bahalor jong ki HADC ban penstet halo kanika kam. Ti habang ini singni ki kubor ki social media ki press ini khata mat yong yang yusan kur khat wikur jong karat milim. Musim ke bakia ko wing bakra ko jan miem adon pensai ki khon ki ajar. Karat milim hima milim ya ka dicing lam bakla yalam bakla jong kikat to kadeng got ban keno ban penso to bakla ya ki khon ki ajar. Tik ingan jal bisa phang mo tik kum makalong kayo milim rim kadai kecaka kanong kenti jong karat milim. Ngatai ki piatip ki babon balang ki khon ki hajar ki sutho ki tip kamba ki kombat khando hapo ki sinong hapo ki hima milim ki pon ba don ki khando kur don ki khando sinong don ki hima don ki khando ra don ki khando kun law kun tang bang yong te habe dik ka yo milim rim kadai khando nong kenti jong karat milim kadai ki caka ka bakentang kabausan kur khabikor ubadang bat ubadang so dikriti grustur kinyam kirkom umla banyak pelat umnya pelat tam klam yang keswar klam yang perkat bat klam dango klam dem siwa hangte yom lim tikane kapin isai ngan pun i bakalong ka basisha pangan kan bakalong basisha bakayom lim kadek kecongsan kur khabikor lasuma ri lasuma sukher lapet adu nadu mansiwa nadu mandai mantai tangi usan kur khabikor garat lim man los nem ngi san kur khat we kur karai milim ngi ju khat i dorbar her kham tam mi bedai bangin rai dan pendep ikiniam kirkom tek basusi ta kalong ba ki babun ki balang kira mi icing kena ba her kadai na kada ba kate ke national highway banyak spot bisa doki kaya lamba te ki caka tek don compensation pat shu abang yo compensation ru na kalian government kalan revenue kal khot ki claim san raj na borok la pentu agno fiction na borok nong shong nilai attend bun tili meeting bun sen hadu bakut ni badai hak ban yo ngi biang ki kot kisla ki bla pen scam pen ba te ki bor balor nganom ong ki do ki bor ni pen scam te ki bor balor padai na ro tak nong rem ba wat la kadon ka ci complain persya yano ru simdon disya tak cinglet tombor way arbut ani ulai ngut samut regene kam kadeng berdarai lang bertip lang ba kata compensation ro kala rum sekaran milim tiki kun gajar tip sai pakai hima karai milim kam de bakadon cakata hangtai tangi kayo milim gidon sibun ki cakap miring semua ni sukher kam tambah bede biki niam kirkom tiwana msya elam bakla kumu bakra yang de bankran ka hok skintien bakarai milim kam de kajaka hok chong na chong ni kajaka chong sankor khatwe kor karat milim bola sumar bola sukher bola cupet bola penbiang na hadu ini kisi ban udon ru ita kajing long trai omde bi shkran na khtian ni don ki kot kisla te bade ne complain ru ila de man pha i kot kisla bro stai sports council te hang himti baki bor balor kin sa ai karai ngin yo exhibition ro hok te kadon kicing keno le se babu sim usan jubor tak kicing keno le nganda pensai bi khur gajar kadai tak kicing keno kabom don kajing sisa
Usia berpelin usia membentau usia mainam. Simla dei bapen scam tu usia mainam. Hakin shaling la biang ki kot kisla. Ila don lu kisiem ki hamben shwa. Ila don ki kot kisla la pen scam ro ki wewe ki board. Badai bandan ka hopan pen scam kendau. Te usia memtangi strodon kamu tu por yang to ba don usia maka bor ngin pan biang sai beci pen scam usia. Tu usia ro buat bet jak taka iki pen scam tu nak kita ki pen scam ki bladep ki blalek daki ki siem ke blalek na. Te kabakam kongsalan pensai kalau bahang teh jaka ande kini kiseng kasih apa meliam tidak banyak problem kita kada kecekatan haus jam arjar pran arjar jongam nak mau tak puar ba podang don londo rem menswa kilawan bangu banda baban pan jadi mengyuson kur khatwi kur bala ai sngoba shilling kot menta kayeng ketika cekatan nam taki nam menta kiseng kasih ke meliam bat ki we badai kentot jong kam meliam na dik snodon kam milarai mungkin ai lang dei tang kasih meliam dei la dagin no ki bre bakwa bang thang te chika ngila ai te chika hati ko por sim don mono ban kam trai bakte ke chaka kadai kacong ke himan kadai kata umlong ban ai nem bit ban ai kaya baik ya nanti nah ya bagi i mat badan tak compensation sukut na trumor ban lam baklai pi kun hajar ko kun hajar long tip lay snap yak chik pensai jongi badan ko hok balak kur ki jat ki la pha ki la thung bangin ya penek pensa igriti ki store ko bu labo do ni kwang kita ko bolam ler ki bami ki social media kham ta ni si bam ta ki bre tong si social media la ngai asno te pikwa ban tip jingsha wan bay nangi bakraw san kor khabai kor wan ulendo wan ul score wan us katri gra biliam pakin yo ya tip ya jingsha te wanam susi wanam somong kini bro sing kena tang ban yalam bakla kabana kaliang kecongi hi karat meliam hadian bangila yo i kini ki news popero apa YouTube apa ki social media kaba kacing kena ya usiem bat ya katu kan ki menteri kolong ba kata kacing ni kacing ya snow tak bom solong shu kata kacing solilam ya ka jaka kacong karai ni ka ba sola shu ban perkhat hadu kan no kata ka jeng jasi te hanrei hang ne ngiwan hang ne ban pen syayak mat jong ki press media barakhmat ki khun ki ajari barakhawai kolong ba nakaliang kacongi karat meliam ka ba ngilalong trai yak te ka yo melim rem namariak te ka yo melim rem nadu akipor ka himachalong laseng ningkong yak te ka yo nadu te ka por ki saukher lailondo te ha bai de bakane kam te yak te ka chakala suma la sukher hadu kat kini kisngi hi la suma sukher dakarat meliam barakachu ko porro kolong ba ngimpat culap hiro kita ki menteri ki ba komplain yangi lene ya usiem ngimpat culap hiro meno bakin keren ai halor kani ka topik nomor balai kumbaka long hi menta wadam pi ki prasru pila sakhi hakini ki por ki baladap hakapor bangi ayo lum chang thang jongga ya kasang kasi meliam tena kaliang kacang piro pi hadu bau acting sim barem ngu riki nelson sim lasya kemno namar daga tei kacang ai ching thang jongi hatai hapo yum mulim rem hanrei barok kila spread hai tu ki por te hadian nang to kolong ba ya kacang pensangai ya kinong rap hang teiru lale daga ran mulim kacongi bar hadian nang to kolong ba yakini karaji yakini kacakahi komot nadu ki por menswahi la suma la sukher da ngi karaj meliam bat ngila suma sukher hadum kat kini kisni tede na kata kadau kolong ba sim na dei kata banong ba ngi dililam ya katai hanrei kadai rang khat ka kacingwan chong kane ka bypass te hadian nang to kolong ba dei badi hanrei kacing don kam nam tau pai ba nakaliang kacong ngi karaj meliam ro ngi ai te hadian bangi ai tede na nakane kadau kasami kini ki isu di balala lai pucat tu ya ke board cok eksekutif komiti cok de sosial apa ka jinglam jong ba penek SIM ba iba penckai SIM kum du piti SIM ban bisyah no kam kloi gene kam kenang ba ngirim don apa ka jing sateng ngi scam bagi board ko lo kin pe ba de ki jikuno ke balami sosial media ngin kisni ngi le kali dolbar right melim ni kan taiwa ba kam sim rodot ko bukum kita kembala pensyalang di parab kharab ko jing skman ni bat aku hok reti store ja ka balasang ni kilo ko menswa tingira kentu igi board cok eksekutif komiti bakin pekloy no ikne kam krang ba ngiru na kada bara insuk ba hagi bo ni kam to kila bon long tang ki no ki sya kam don ki haba kam do ki sya pen kuno kain kidi ki para bakra ngi ki ba don he kum kene ki no omde tang menta anda ki por ki basnam kalo lai tu
haki bobat pa meki senja kada hang ni po imam liam haki arsenam tam ke lolok ke balai ayu ke le kena ngi sutu sai bagade ke jekno ke jengki kolong tang man khlem siam jadi kemungkinan ke jekno kamdon bat ngi shani haki bor bolo bakin jai kat kum kai te ngi kram betang ko liam te menta ke pisah ka tadi hok berman sekarang meliam ngi kerai meliam ngi pet ya kan untuk bibit ke biang hai borok pun walang di hak wede bagane ka juyo ya kalat komposition kam sim lolong kuntu kena artli ke package kawe pak bede hate po khatwi miat bangitip kum ka lum ndo ka bagane ke skaju kerai meliam hi bar kawe pat hayo belem rem de menda ke de jutuk ke jing bisa ke tinggal sudun sel ab bak bor bolor ken besar ini kam